Bisa. Tuh. Itu. Udah kali aing tuh mah. Kamari soal ngomong balik. Oh, erang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acakeun. Tapi neng alhamdulillah. Kamu sedang masuk ke imam baik? Mun neng masuk ke imam nya. Oh, kira neng kira imam. Bos, bener tadi ada serangan gelis ya? Sayang dia mah. Urusannya pegawai kita. Kamari kumah itu urusan eda. Pegawai di mana? Atuh panenang ngajual kotok, orang lain kotok batu. Depan kurang geus di mejaan. Lain masalahnya ieu. Kotok eueuh di urang. Baju kumaha, Bos? Atuh teh mau tanggung jawab dia. Cek aing tangan-tangan, nulis ka panggih bawa ka aing jelmana. Bos, ngopi mangeuna ya? Kopi deui. Atuh naon ge? Aing teh di dieu nganggur betul kopi cacat. Pegawai mah tereng-sereng ngopi mus 2 drum ya. Kopi heula, masalah kopi pasti beres. Dong teh nyawa urang bae. Ayo ke gedung, aing ngedrop berapa nadi aing lah. Oh, geura. Neng. Coba ngedeula gedung. Non, A. Apa hayang ngopi? Coba Bang beliin lah ke warung boleh. Mana duitna? Atuh pakai duit neng heula pan balik gawe pira aku teu duit. Teu boga. Pira aku neng balik gawe teu boga duit. A. Hanggeus ke hutang bae ka warung bijakeun karena gitu. Bohong neng mah ngalalaga, baperan mah. Oke, beli kopi non. Mah kopi hideung, Neng. Bagong aing ditanyain dia. Hanggeus seru neng kopi hidung seru 2. Jadi teu ke warung. Oke, neng beli heula tangguannya. Oh neng, oh. Wade neng jalanna. Aku titipkan dia. Dok, Setan non dia. saya itu anyar dong nah. Ntar ningali aing mah. Itu macam bene aing. Aing ngomong lah mau seret bae dia mah. Dia baik. Calon bene. Oh, belum dia nyawanan sih jadi dia nyawanan naon. Sok sotoy bene bae dia mah. Calon bene geus balik dong nih ya. Non sih, salon bed. Di Kang Anyar di lembur aing di Kang Anyar. Macem-macem wam calon aing. Kebetulan aing awewe we. Geser kopi Neng. Kopi hidung teh atana bae 2. Iya Neng. Ieu teh duitna. Kaneng. Berok. Balik bae. Di Kang. Ini nganterin kopi. Gampang kopi mau ngobrol nadi dia Ya neng kami. sisi kanan, ku kakak aing. Lah, ulah sieun gampang. Lihat tampet semua lo di sini Bodoh mah. ya, aing mah nuk balik bae. Lu amat. Emang Bodoh. nuan beti kamari. Bagus awas ulah ngalangan jalan aing. Otak geura lewat, geus amat. Bodoh Kayak amat. ngilu kan tero. Sebodoh teu. Dang ngiludang aing. Anjir dong. Ayo paradan jasa. Gila awewe we ka baturan diserung-serungkeun. Tuh, Gak neng diendang. geus bicara na telepon. Bodoh amat. Tapi dia banyak geura. Emang udah jelas diendang. Iya aja rek. Enang dia, semangnya. Ih dia mah. Endang ya. Sebenarnya dia mami gitu. Ayo dia endang. Dia keselnya. Lagi dong main dawam. Ih dia mah. Oh, yang kesel dia nyangan endang nama. Dia kisaruanan nyangan dawam. Nah, dia nyangan dawam. Kesel dia kisaruannya. Dan tuh aing mah kesel mah menyangan doang we. Iya, udah satu konyangan dawa mah kesal. Oh, bukti kesel lah yang sarua bernama. Saya ngomong lah. Kemana ke? Ayo ngomong, lo ngomong lah. Ayo. Perasaan kebal amat neng. Terus, oh iya soalnya iya, kita kayak ngopi ya. Kemana non baturana? Jadi ngomong perlu jangan endam cina. Pandai non nyaran endang. Wah tidak nagih hutang iya di kotok tak endang. Tadi neng kapan gija endang di warung? Bener neng. Tadi ge sempet ngagoda neng. Bener neng. Haram jana eta budak.
Wes pokoknya meneng lamun ke paling endang deui. Oke. Udah dideketan ya. Bae tuh budak. Asus bae. Oke, neng mandi lah ya. Oh, nih berarti tuh. Hati kopi. Bra yang itu sama jiluk kabe. Bra. Mata yang gue enang disuruh kan. Tapi kang begitu. Baturan dia baikkan. Ampun. Tak hampura mau dihampura aku yang mah. Yang gue hendak naing. Lah ya boga baturan jijina di pasean deh koing. Boga ini modal kopi perlu HP. Koing beri kopi baik gitu ya dong. Supaya pinjaman HP kain. Misal gue inceren yo. Wih dia tak dawam tangkurak koing teangan be. Non dia ka dia. Wah. Wah, demaran kain. Woi, Marah lah kau yang mah. Hampura ke mau dihampurakan kau yang mah. ada baturan teh. Nungguan lebaran monyet kau yang karek dihampurakan dia. Dengan ngopi. Kopi lah. Kopi om ya. Kayak sengaja dibawakan iya kopi yang dia. Ya maksudnya ya kata hampura Oh, gitu. maksudnya nana itu biasa yang mah. Tapi ja kopi ya. Maksudnya yang mata. Minum ya jeung urang barengan dia. Dia hampura dihampurakan. Bener ya. Kabar rencana ngopi ya besok. Bager-bager teuin boga baturan yang ngampun neh. Aduh, resta disuruh kan gayanya mah. Asalnya kopi. Ngomong. Hei. Lalaunan. Dia main tebak-tebak baju. Jangan pinjam HP. Tuh kan pasti aya mauna. Atuh lain masalah gitu jeung Hampura pasti jeung aya mauna. Dek naon? Nelpon ieu. Calon bene. Ih, calon beri mau dikangen itu awuheun ka dia. Dia matanya naon pugu gerakan dia beng jeung HP lain ya kadang ya. Masih bilang maksa baturan bae mah. Lain maksa dak baturan Bener ya. namanya kopi be. Astaga, anjing. Kunaon deui dia? HP aing dijual ka emong. Atuh di mana ge? HP main jual-jual bae alat komunikasi. Bok dia tah. Yo, Thank you.